Reka tubane namwe tubasuhuze kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha. Turi ku igenekerezo rya 29/0 umwaka 2026. Nimwe bwiye tubana namwe kandi namwe dufite. Reka tubane namwe rero mu bizindutse, by'umwihariko inkuru zizindutse mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru breaking news cyangwa se inkuru twakita yuko ari inkuru yihuta cyangwa se ya vuba vuba igezweho aka kanya, ariko nanone ikaba inkuru igaragara nk'ari inkuru y'akababaro kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ibintu bikomeje kugenda bijya habi, bikomeje kugenda biba ibindi. Inshuti bavandimwe rero, muri iki gihugu cy'u Burundi turareba uburyo bihagaze nyuma y'iminsi tubabwira ku burwayi perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragize, ndetse bwatumye ajyanwa mu bitaro ikitaraganya. Uburwayi bw'uyu mukuru w'igihugu bukomeje kugenda bumukomerera, aho bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yaba yimuriwe mu bindi bitaro nyuma yuko ku munsi w'ejo amakuru yavugaga yuko mu by'ukuri abaganga b'inzobere by'umwihariko baba ari bo bari kugenda bamwitaho. Andi makuru kandi akavuga yuko uyu mukuru w'igihugu ashobora kuba yarajyanwe hanze ikitaraganya kugira ngo ajye gukurikiranwa. Ni mu gihugu cya Kenya, aho bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarajyanwe, ariko nyamuneka rikaba rikiri ibanga rikomeye cyane. Muri CNDD-FDD amaroza aravuze ubuhuha. Muri CNDD-FDD ibintu byahindutse, umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye kuba igitambo cy'abadede, nyuma yuko kandi bigaragaza yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo, abagabo barimo ndakugarika, abagabo barimo batandukanye by'umwihariko bayifashe ikamba ry'ishyaka rya CNDD-FDD, biravugwa yuko badashaka perezida Neva, yuko umwaka 2027 ubwo amatora ateganyijwe muri iki gihugu azagera akiriho. Mu mboni zabo, mu mbona kazoza zabo, babona yuko perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe aya matora yakongera kuba akiri ku butegetsi cyangwa se akiri umuyobozi muri iki gihugu cy'u Burundi, n'ubundi nta kabuza yakifashisha igiturire akaba yatuma CNDD-FDD yongera kuba yamugirira icyizere, bityo bikaba gukomeza gusafaringa no kuba habi kw'abaturage benshi b'abarundi mu by'ukuri bamaze imyaka n'imyaniko bari mu buzima mu by'ukuri budashimishije. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, dukubitire ku kijyanye na Reverien Ndikuriyo ndetse n'umwiryane cyangwa se icyo twakwita bifu yamaze kwaduka hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Barapfa iki nabyo muraza kugenda mubimenya, ariko nanone tuza gukubitira muri presidence ya perezida Evariste Ndayishimiye, tubabwire amakuru ari guturukayo. Biravuga yuko rero umugambanyi yaba abagambanyi baba ari benshi muri iriya nzu y'ubutegetsi ya Gitega, aho bivuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nubwo yabikomozagaho avuga yuko muri presidence cyangwa se mu biro byiwe haba harimo abakeza abami babiri, n'ubundi uko yakabivuze niko bikimeze. Reverien Ndikuriyo kuba yaratorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nk'uko yahoze, benshi baravuga bati ni umugisha, abandi bakavuga yuko ari umutego ukomeye cyane perezida Evariste Ndayishimiye yaba yariteze, kubera yuko kuba Reverien Ndikuriyo yaba akimuri hafi ryaba ari ikosa rikomeye cyane rishobora gutuma uyu mugabo mu by'ukuri yanamwicisha. Nk'uko amakuru avuga rero, biravuga yuko uburwayi bwa perezida Evariste Ndayishimiye bukomeje kugenda butavugwaho rumwe. Hari abavuga yuko byaba uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba abiri inyuma, cyangwa se uwo bita Pastor Denis Bucumu nkuru nziza nawe akaba yabikora mu buryo bwo kugira ngo yihorere ku mugabo wiwe ushinzwe yuko yaba yarishwe na Neva umwaka 2015, ubwo muri iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri icyajyaga mu minsi mibi cyangwa se mu minsi y'icuraburindi perezida nkuru nziza ubwo yatabaruka. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Ese hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye na Denis Bucumu nkuru nziza bose bafite ijambo cyangwa se bafite hegemoni muri CNDD-FDD biragenda bite? Ko bigaragara yuko perezida Evariste Ndayishimiye benshi mu badede batamushaka ndetse batifuza yuko yazongera no kwiyamamaza, ariko mu mbona kazoza z'uyu mukuru w'igihugu tukabona yuko gahunda nyamukuru afite ari ugutegereza umwaka 2027 akongera akiyamamaza nka kandida perezida. Mu by'ukuri ibi byaba bihagaze bite? Igisirikare cy'u Burundi nacyo umwuka ntago ari mwiza habe na gatoya, nuko bivugwa yuko mu gisirikare cy'u Burundi naho bisaba gusenga, cyangwa se uwo bita Prime Niyo Ngabo nawe yaba akomeje kugenda ategwa iminsi, ndetse perezida Neva yamaze kugenda amuha misiyo amubwira ati dore nkuhaye izindi ngabo, jya ku butaka bwa Kongo, ibyo kongera
kwirukanwa mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Ibyo byose niwe uzabibazwa kuko niwe mugaba mukuru w'ingabo. Ubu rero biravuga yuko umugabo bita Prime Niyongabo yaba arimo ararya rimenge kubera yuko ikosa rimwe ryonyine rizahita rimugarika. N'ubundi byari byamaze kugenda bimenyekana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari arimo arashaka gushyiraho bita Zenobe, ariko nanone usibye na Zenobe hari n'undi musirikare mukuru cyane bita Diomede Ndegeya, Brigadier General. Abangaba ni bamwe mu bagabo Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aragerageza gusa naho yizera, cyangwa se uwo bita Ildefonse Ndikumana usanzwe akuriye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi seni. Abo bose nibo bari kunogwanurwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yakiruka uburwayi bwiwe n'ubundi abangaba aribo agomba kuzagenda yitaho. Uwo bita Prime Niyongabo murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje kujya hanze y'igihugu, mu by'ukuri nk'uko iteka rya perezida ribimwemerera, asiga ahinduye bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo, ndetse ku rwego rw'uko yafata umugaba mukuru w'ingabo akamukuraho by'agateganyo cyangwa se akamwambura iryo garade by'agateganyo. Mu gihe yaba agarutse mu gihugu akaba aribwo yakongera kuba yamuha iryo garade. Ibi ngibi abikora kubwo kwikanga yuko aba bayobozi bakuru bafatanya na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo General Niyombare, cyane cyane ko babanye mu gisirikare baziranye, bikaba byamworohera kuba yakora kudeta cyangwa se yakinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye afasha abasirikare batoya akaba aribo aha umwanya, mu by'ukuri bigaragara yuko bamwubaha kuko benshi niwe wagiye abazamura mu ntera. Ngira ngo rero ibi bikaba bigaragaza yuko mu by'ukuri politike y'iki gihugu cy'abarundi cyangwa se cy'abashinga nahe ari ibibazo bisabisa, ari ibibazo bikomeje kugenda byivanga. Ariko nanone turaza gukubitira ku kijyanye n'imyigaragambyo irimo irategurwa mu mujyi wa Gitega. Murabizi neza ko mu mwaka wa 2015 ubwo hategurwaga kudeta byari mu buryo bwo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza. Ibi ngibi bita binaviramo bamwe mu rubyiruko mu by'ukuri yuko bahunga igihugu kubera yuko bamwe bagiye bakoreramo ibyaha, ndetse iyi ikaba ni inkomoko ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda asaba igihugu cy'u Rwanda yuko kigomba kumuhereza impunzi z'abarundi zahunze mu mwaka wa 2015 zikajyanwa imbere ya sentare kubw'ibyaha we avuga yuko bakoze, ndetse no kuba bakomeje kugenda bashinga umutwe wa Red Tabara. Perezida Evariste Ndayishimiye we adahwema kugaragaza yuko mu by'ukuri ngo ari igihugu cy'u Rwanda cyaba kibiri inyuma. Benshi muri aba bayobozi rero, yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo, yaba umugabo bita Ndakugarika cyangwa se Gervais Ndirakobuca, abangaba bose barifuza yuko Perezida Neva atagendera ku hahise, akareka abanyagihugu bari muri opposition bakagaruka nk'uko ari zimwe muri manifesto umugabo Reverien Ndikuriyo yari yarashize imbere. Yabonye yuko igihugu cy'u Burundi gifite diaspora yagutse, cyangwa se gifite abanyagihugu ariko mu by'ukuri baba mu buhungiro badafite icyo bamari igihugu, kandi bafite bahawe umwanya bagahabwa n'ikibuga cya politike, bagaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bagakora ibikorwa by'iterambere. Ariko kubwo kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yaratumye aba bagabo benshi bamenengana cyangwa se bahunga igihugu. Ibi rero bigaragaza yuko mu by'ukuri haba harimo ugushishoza guke k'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, utabasha kureba ngo igihugu gikeneye iki, ese icyo dupfana kiruta icyo dupfa ubusanzwe. Ibi rero bikavuga yuko Perezida Neva we yakoresheje rya jambo cyangwa se yahinduye yamvuga ivuga yuko nta mwanzi uhoraho muri politike. Perezida Neva we yakomeje kugenda akubitira agatoki ku kandi ko guhigisha uruhindu. Mu by'ukuri abo bose bagerageje gusa naho bashyamirana na leta. Muraza kugenda mumenye rero ibibazo by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mumenye nanone amakuru avuga yuko Ndikuriyo na Angelina Ndayishimiye uburyo ibintu byaba bitameze neza. Ubwo bari mu koraniro kaminuza, ngira ngo murabyibuka, ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 nibwo Angelina Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo byatangiye. Ubwo umugabo bita Ndikuriyo yatangaga disikuru yagaragaje yuko Uburundi buheruka iterambere ku gihe cyabagaza. Ibi ngibi bihita bituma umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri amureba ikijisho. Abantu bagerageje kubona iyo video, ngira ngo mwarayibonye, aho bivugwa yuko mu by'ukuri uyu mugore w'umukuru w'igihugu atigeze ashimishwa n'ijambo ryatangajwe na Reverien Ndikuriyo. Ndetse amakuru twamenye nuko uyu mugore ngo ni
Angelina Ndayishimiye yasabye yuko Ndikuriyo nta mwanya n'umwe yakabaye abona muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse kuvuga yanashakaga yuko atongera kuyobora umugambwe CNDD-FDD. Ibi rero bikaba akaga gakomeye cyane, bigakubitirana amanyanga n'amayeri ndetse naho gucabiranya hagati y'aba bagabo uko ari babiri, ndetse tutanibagiwe abandi bagabo b'incabwenge bivugwa yuko nabo baba bari inyuma y'uyu mugambi wo kuba Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bugomba kunyegezwa mbere yuko amatora ya 2027 agera. Ibyo rero bikaba ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigwirira iki gihugu cy'abashinga ntahe. Angelina Ndayishimiye nawe akababara nk'uko uyu mugore umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nawe uburyo yababaye. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri bitoroshye, ariko nanone indi ntambara yavutse hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo ku bijyanye n'ibyaje gutangazwa ubwo mu by'ukuri ibi byose byari birimo biraba. Murabyibuka neza ubwo ikoraniro kaminuza ryari ririmo uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yaceje bikomeye cyane, cyangwa se yashimagije uwo bita Abagaza, avuga ati ibikorwa remezo byose igihugu cy'u Burundi gifite byose nibyo kubwabagaza. Ibitarashimishije habe na gato Angelina Ndayishimiye mu by'ukuri bivuga yuko rero yaba yaratangije intambara ikomeye cyane yo kugira ngo uyu mugabo yirukanwe muri aspect zose, cyangwa se mu nzego zose z'iki gihugu cy'u Burundi, yewe no muri CNDD-FDD arebe yuko yakirukanwa. Rero bikavuga yuko uku guhigana kw'aba bantu babiri byaba ari byo birimo biragenda bituma n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye ari we urimo uragenda abigitambo. Biravugwa yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru uko bukeye nuko bwije, turababwira uburyo ibintu bihagaze. Gusa ikiriho cyo mu makuru tugenda twakira namwe muri bibone ku mashusho nuko mu by'ukuri ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora kuba buri habi, ndetse isaha n'isaha mwakumva ngo birarangiye. Mu byumve neza ibiri ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi, nyamuneka ntago byoroshye habe na gatoya. U Burundi birasa naho bwagarutse mu myaka yahashize, nubwo intambara irimo iragaragara mu badede, nuko nanone indi ntambara ikomeye cyane yadutse mu gisirikare cy'u Burundi. Ubu igisirikare cy'u Burundi bararwanira kumarana kugeza aho abasirikare b'igihugu, murabizi neza ko hari abasirikare barwanye muri Somalia, abo ntibahawe imishahara yabo. Murabizi neza ko hari abasirikare barwanye muri Kongo kugeza izi saha imiryango yabo nta kintu na kimwe irabona. Hari n'abagiye bagwa muri Kongo ibiziga byabo ntibyataha ntibyagaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero akaba ari byo bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse benshi banavuga yuko ariyo mpamvu yatumye uwo bita Prime Niyongabo asuzugura umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yari amusabye kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ubwo 2023 yari imaze kwikura mu mujyi wa Uvira. Uyu Prime Niyongabo yashatse kubyanga, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha autorité ahabwa n'itegeko nshinga. Prime Niyongabo ngira ngo uno wari umusimburi yari yamaze kugenda amenyekana. By the way, murabizi wo bita yitwa Ndegeya Diomede, uyu nguyu ni Brigadier General, nawe n'umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Harimo n'abandi basirikare bagiye bakomeye, bose bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yaba arimo arategura kuba yabasimbuza uyu mugabo Prime Niyongabo. Ikindi kandi mubyibuke neza yuko iteka rya perezida ryemerera perezida guhindura umugaba mukuru w'ingabo mu by'akanya gato, mu gihe ashaka kugira aho ajya yemewe kuba yafata umugaba mukuru w'ingabo akamuhindura agashyiraho undi, kubera kwikanga kudeta yuko Prime Niyongabo mu by'ukuri yafatanya n'abasirikare bakomeye bakaba bakora kudeta. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo agiye kujya hanze y'igihugu, mu by'ukuri Prime Niyongabo amwambura ubwo bubasha bwo kuyobora ingabo akaba yabihereza undi musirikare. Rero izi ni intambara zikomeje kugenda zisa naho zigaragara mu badede, ariko nanone benshi bakavuga bati ntarirarenga umwaka wa 2027 uzagera habonetse byinshi. Ubwo byo ni ibibazo bya politike ndetse no gusubiranamo ko abadede n'abandi banyepolitike ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko ntago tuba tugarutse nanone ku kijyanye n'ubuzima bwite bw'abaturage, yaba imibereho myiza y'abaturage, yaba ubukungu butifashe neza, yaba ifungwa ry'imipaka, yaba ibibazo byugarije abaturage b'abarundi, iterambere rikeya. Ibyo byose nibyo byose bikomeje kugenda irunda ku mutwe uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, ndetse pressure ikomeye cyane akayiterwa nabo bafatanyije kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Abagabo barimo Agathon Rwasa, barimo Reverien Rufyiri, barimo uwo bita Ndikumana, uwo bita mu by'ukuri Ndikumana Faustin Ndikumana. Aba ni abagabo bamaze kugenda bahaguruka bagaragaza yuko mu by'ukuri iri shyaka rya CNDD-FDD batareka ngo rikomeze ryica igihugu ndetse rikomeze rigende ryoreka abaturage, mu gihe abarundi ubusanzwe ari abakozi, ndetse amakuru ya
biragaragaza yuko igihugu cy'u Burundi mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane cyari igihugu mu by'ukuri kiri kure cyane u Rwanda rwaricaraga rukiga. mu byumve neza, ahangaha umunyarwanda wabaga ateye imbere ashaka gukora ubucuruzi, yewe n'ushaka kujya kurya amafaranga yajyaga ku kiyaga Tanganyika i Bujumbura, ujya gukora ubucuruzi yajyaga i Bujumbura kujya kuzana ibicuruzwa. Murumva, mu byumve neza. Ariko izi saha biratangaje kubona ubutegetsi bw'abadede bugeze ku ngoma, ariko imyaka ikaba igiye kuba 6 Perezida Evariste Ndayishimiye ayoboye igihugu nta muhanda uri ku rwego rw'igihugu cyangwa se national road aramurika byibura ngo amurike agaragaze ko mu by'ukuri uwo muhanda wakozwe. Usibye n'umuhanda nta n'ikindi gikorwa remezo na kimwe turabona, usibye kujya kugaragara mu birombe by'amabuye y'agaciro agaragaza umwimbu wagiye uboneka, ndetse akomeza kugenda anizeza abaturage b'Abarundi yuko ejo ari heza, ariko mu by'ukuri bo bakitekereza mu mboni zabo bakabona yuko nta mpamvu yatuma n'ubundi batiheba. Ibibazo biracyari ibibazo kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, gusa ikiriho cyo nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we ubuzima bwe bwaba buri mu kaga mu buryo budasanzwe. Turaza kugenda tubamenyesha andi makuru avuga yuko Evariste Ndayishimiye agaragaza yuko nta kibazo gisanzwe afitanye n'aba bagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo mu by'ukuri n'umugabo bita Ndakugarika. Mu by'ukuri abangaba rero akaba ari bo bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko isaha n'isaha batakumva doctrine z'uyu mugabo. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Faustin Ndikumana, umwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, ndetse no bita Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri iyo wumvise ibiganiro byabo wumva yuko abakeneye impinduka zikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ndetse aba bagabo babayeho mu buzima bw'ubwoba kubwo kuba bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya za CNDD FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo, aho bivuga yuko igihugu mu by'ukuri gishobora kuba kitabifuriza ineza. Nanone kandi turi buza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, dukubitire ku mugabo bita Prime Niyongabo n'abahungu biwe bakomeje kugenda biyongera mu buryo budasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turebe ngo ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, byaba bihagaze bite? Tuza kugenda tureba kuri Pastor Denis Bucumuntu Nkurunziza. Uyu nguyu ni umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bigaragara yuko haba harimo haragenda hagaragara ikintu cy'uburyarya bukomeye cyane burimo buragenda bugaragara hagati mu badede. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ku munsi w'ejo nibwo ikoraniro kaminuza, ikoraniro cyangwa se ikoraniro rijejwe mu by'ukuri amasengesho, cyangwa se biragaragara yuko abayobozi bakuru muri CNDD FDD bateguye umunsi w'amasengesho, iminsi 3 igomba kuba yaba iy'amasengesho by'umwihariko ku banyagihugu ndetse n'iri shyaka riri ku butegetsi. Ni byinshi byaje kugenda bitangazwa, yaba Reverien Ndikuriyo yaje kugenda ahabwa umwanya, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe afite ibyo yaje kugenda atangaza, nyuma yuko kandi ari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse binagaragara yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari kumuhigisha uruhindu. Ariko nanone bikavugwa yuko iki giterane cyangwa se iri huriro ryo gusengera uyu mugambwe uri ku butegetsi, mu by'ukuri bakavuga yuko byaba byaragiye biterwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka yuko mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuza kumuhinduka, akavuga ati reka duhure tumenye ngo aba bagabo baba batekereza ibiki, ese mu gihe twaba tukiri kumwe mu masengesho nk'aya ngaya bangirira umugambi mubi. Ariko benshi bakavuga yuko n'ubundi bitazakuraho gahunda nyamukuru aba bagabo bamaze kugenda bagaragaza, ndetse binavugwa yuko iri shyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ririmo rirahabwa igihe gitoya, rishobora kuza gucikamo kabiri, cyane cyane yuko aba bagabo bariyoboye rwose bigaragara yuko bari mu bintu by'uburyarya. Reverien Ndikuriyo mu minsi yashize niwe wigaragarije ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uburyo buyobowe mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu. Ndetse iyo dukomeje kugenda tureba ibyo ibwirizwa shingiro ritegeka ry'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko bigaragara ati nta ukwiye kuba yakaba ari mu gihugu adafite aho aryama, adafite education, adafite
adafite sante, adafite ibyo byose nyine byangombwa mu buzima bwa muntu. Ariko nyamuneka ntago bibuza kugenda bigaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi harimo n'abaturage batakibasha kuba bakigondera ibyo barya. Turaza kugenda tureba ibyari byo, dukubitire nanone hariya Igitega tubabwire amakuru azindutse ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri iri shyaka CNDD-FDD. Nibyo rero bidatinze, reka turebe ngo ku munsi w'ejo hateguwe mu by'ukuri ikoraniro mu by'ukuri byo gusengera cyangwa se amasengesho yo gusengera umugambwe CNDD-FDD. Bikavuga yuko aya masengesho yateguwe na nyenicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nari mbivuze nashyizeho cyiza umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Aya masengesho rero yayateguye, benshi baravuga bati afite ubwoba bukomeye cyane bw'uko aba bagabo bo muri CNDD-FDD bashobora kuzamuhinduka, ariko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo abatestinge arebe n'imitekerereze yabo ku makuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri aba bagabo baba batari kuvuga rumwe. Ariko n'ubundi bikagaragaza yuko muri iyi nama iteganyijwe cyangwa se ikoraniro kaminuza bizaba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, n'ubundi ahangaha bizarangira hamenyekanye ngo ninde ugiye kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD cyangwa se ninde ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aya matora rero ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bizagerayo harimo haravugwa menshi, kuko izi saha amakuru dukomeza kugenda twakira nuko muri CNDD-FDD mu by'ukuri bisa naho byamaze kugenda bihinduka. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi aherutse kujya muri presidence ndetse atonganya bamwe mu bakozi ababwira ati njye ntabwo njya nkorana n'abakeza bami babiri. Ibyo yabivuze kubera yuko hari amakuru akomeye agenda yakira avuga yuko mu biro byiwe haba harimo ingero ebyiri z'abantu, harimo abashyigikiye umugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe ayobora iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse harimo n'abagaragariza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko mu by'ukuri ngo baba bari kumwe nawe. Ariko nyamuneka ibingibi uyu mukuru w'igihugu akaba akomeje kugenda abikora kugira ngo making sure yuko mu by'ukuri aba bagabo baba bakiri kumwe. Ariko n'ubundi biravugwa yuko umugambi wamaze kugenda upangwa. Reverien Ndikuriyo agomba gukora ishyaka kandi yamaze kugenda yigarurira imitima y'urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'izindi ncabwenge zigaragaza yuko mu by'ukuri zikeneye impinduka. Ariko ikintu gitangaje nuko abaturage b'abarundi benshi mu by'ukuri batumva uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko mu by'ukuri ngo nawe asanzwe ari umudede. Bavuga bati dukeneye irindi shyaka rya politike rishobora kuba ryaza rikagira ibyo rikora, rigakora amavugurura, rigakora impinduka, ubuzima bw'abaturage bukongera bukagaruka ndetse n'igihugu kikabona iterambere, atari ibyo kuvuga ngo barahora mu birori bidafite gahunda.